teman-teman, kembali lagi di channel Anak Ceria. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Mari kita lihat Squidward jadi ondel-ondel apa ya teman-teman. 무궁화 꽃이 피었습니다. No! Wah, Squidward jadi ondel-ondel warna hijau teman-teman. Selanjutnya siapa ya? Kira-kira jadi ondel warna apa ya teman-teman? 무궁화 꽃이 피었습니다. Selanjutnya siapa ya? Kira-kira SpongeBob jadi ondel-ondel warna apa ya teman-teman? 무궁화 꽃이 피었습니다. No! Wah, SpongeBob jadi ondel-ondel warna ungu teman-teman. Selanjutnya siapa ya? Kira-kira Sandy jadi ondel-ondel warna apa ya teman-teman? 무궁화 꽃이 피었습니다. Wah, keren. Kira-kira Patrick jadi ondel-ondel warna apa ya teman-teman? 무궁화 꽃이 피었습니다. Wah, Patrick jadi ondel-ondel warna hijau teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.